the best year NPP NDC win election the best year and Crawford won't bury your mom. Me won't challenge me. Oh, Yami Aqua, oh, challenge me. I would radia. Oh, man, you cry, Major Yamijuma. Oh, my power. Oh, my promotion. Election with Ombe Lusu. And you must say, you better have another bay. But was awful. In fact, this week, what's I started the dinner? Call nam fi say my calculations in I mean him say me ba be di pa. Ti my target team you ani am be di pa. And 1 week as I betum. There be 1 week and me the baba for the Amerade. Now me this week pa the medidi. Ah, ade yamre. The best year nyasi awie. NDC win election awie. The best year nyasi awie. Until this week medidi. This week medidi. Nankam me de share 4th gear. Nanka ma finish ya kosi Saturday. Anopa nanka ma ye milo ansan makoto aba. Say anya sa another 1 week there be so for last 1 week in there oba for Michael enya fast na mame. Adai memre. Mame mabre. Ena me sha atade akura na se henha me bebrisa. Unse mi kom kura. Osofo Efro chine comedy di brutal. Auntie Maggie. Menene mbra wo fie Wednesday. Nti menene buy, na ma me am baby na menene buy. Onene buy. Na socks ame. Nana me wey. Na yes wo so. Ni asem osoro. Nti na me nsi fom. Nti e we nsi fom. Mo anhu me. De hu. To ba me fie wan hu me. Me hu na yes wo so but e bobo mpae. Na eti mo firi me fie tamben. 7:38. Na me nsi fom, na me da so hyedam ho. Na nsem hyedam ho sa. Aje. Enkofo no be yo mo nga. Me wo mo challenge me. Omo challenge me. Share. What you radio so challenge me Owusu Bempah. Onyame akoa. Onyame akoa o challenge me. Awurade a. O man nye kra meje anyamejuma. Share sofu. O challenge me. Hey. NPP for challenge me. The king. Osofu. The king. Assembia obi kache Osofu matata. Osofu me money panidin. Or because nipa no we popular pa me money din. O ma ko fan crofobia hu. Ya sen crofo na ben ya ma tan. O ko fa mu free outside Ghana. Sha obi obeka cho sa abato. Enye susu, enye spiritual bi oboa abato. Na efia konyampo. Abusia konyampo. Say ya shira so anfa ma wa, o tra so a, udi agwa oba betwa so. Oman akonya. Kura ufiri ma konyampo. Ansa na yedu obi betra akonya kese so, kura ufiri mu no. Eno kura susumu ni amakoso ansa. Na oman akonya, oman. Nation ni nyina akonya.
Wana ka jo say eye nwoma ena yede etena omaya konwa so ana se campaign hwe se honhom kutiawa o campaign kura wo ya yehunu ya ntimpo o manifesto kura na edwan krofo aso hwe my brother osofo eye dana joho aida onyame timi kyerɛ no de onye ansa no de Josiah atena konya no so Samuel onyame kyerɛ no ne a onye ma Saul ansa no ɔman ne kwa kɔto aba ama Saul awini election no wana ka kyerɛ sɛ ɛyɛ ni kan tu free sa bato aye betu yi de obedi nkunuma tena Ghana konwa so ɛyɛ ni kan ne campaign Jay enti omu kyerɛ sɛ enkrofo na bia no mu ya eya ya no mu se mi mepio no masɛ no enya mi na mi yo but ya rade omu ya no mepio no masɛ no enti nipa no ka kyerɛ sɔfo matata sɛ ei ɔsɔfo emom papa Prophet Owusu Bempah wa bion enya me na ma bion eya rade Yesu me die me instruments kake am say me hu na yi ase once pe Mr. Kofi Boachia yi ase asa ya so show abaya no ne breast e social media no so o show abaya ne nakedness ena abaya ne buofu na abaya no so di na tem oseme na maba abaya ne pa o di matem serious agrada no wasan start sa agrada na ma many IGP nya problem na meko headquarters meko IGP anim on sa de no ya during election year eti mempese meye bibia mekasa enti osofo samukokoye case no next woman take action member headquarters so say Jubilee House cry me call e mama nkrofo hu say yes your company for mo Ghana ho mentimi ma ba ya we ni matam sa twitwa ntontom so sa enough is enough menya ne hwe asuda bia na odi matam so obi anka hwe o on be ha me na di matam lawyer Dabena obeko headquarters okwa kokosi Christian tetenyo honu so anase medi misasare number be ma ne kokosi omuso na me head won be case no so man take any action me take action I me take no me nkasa me na me take action no me ko headquarters to na me ni police mpanifo akwa meeting Sani ma we nyina nti ana me bufu NPP fo no omo ma power omo pa omo hwe election we ombe lusu enti se omo mu bi ana me it is alleged yes omo bi ana akohye na chi no ahye da yesa osofo headquarters obom ya wuto no sasa case no ho monkonko revisit sa case ni biem na monfa audio sa wo di matem no monfa ni nyina enka honko ne yehwe be ma wo kromu ha nyame hira mo osofo mapon